Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara lun yang bahagia, nyolun pelemah sabuh voice kepermasalahan Tengku Hasanon Mudi Mesra yang kagepahareum tadarus nibak bulan puasanyo. Awai kala lun pegah kepermasalah tadarusnyan jeut pakon hanjeut. Tapi kita tak utamakan. Yang tak utamakan menyo tengah malam poh 12 malam katanya baik kita gunakan mic yang di luar tak gunakan mic di dalam. Jadi pakon teman Tengku Hasanon kagejak peharum tadarus hantong pernah terdengar dari Indatu. Tehkon alasan hana timang tajwid. Pakon han geba teman urang Tengku siro Tengku. Geyo duk Tengku, geyo purno Tengku, menyona tadarus, menyepat yang hana betul bak dibet, pat hana kenong bak dibet, pat hana roh bak semadu, semua poh, semua tram, di semua geluang. Panut dengan panjang, pakon hanggahai Tengku geyo duk tidur. Jadi pakon teman yang kagejak peharum le Tengku Hasanon masalah tadarusnya. Nyo kenyo permasalahan yang cukup berat dekat jino yang akan menyimpang dengan agama Islam. Nauzubillah min zalik, ya Allah ya Tuhan lun. Nyo na dengar sabuh voice saudara metua. Lun pendengar ba urang drone ni jino. Dan nak tolong bagi tiat, nak tolong share tiat nak ditupu oleh bangsa Aceh di seluruh bangsa Aceh yang nak di Nanggro Aceh. Nyo na dengar tiat saudara metua. Nyo long padam karena sesuai sagai nah. Jadi dalam tangkapan lo enggaknya Nabu Mudi sira ulama karismatik lah Aceh. Baik gebi tangkapan keleganya kepada rakyat jelata yang hana mufum akidah. Gebi lah pencerahan untuk masa depan rakyat. Contoh lagi bulan puasanya tadarus di Melasa. Setiap kampung na tungku, na ahli tajwid. Nyan geyu duk lah hika nyan. Geyu simak. Pajan cik nyo lagi nyo. Oh mesti hana tadarus dia terus rumah. Piuh saatnya di Aceh. Apalagi jino akan letak ke game-game online. Maka haji katnya sira ulama karismatik Aceh Abu Mudi Hasan Basri kan. Bek utak bak tuut, bek utak lumo, bersemikir bacut. Ada yang bek gegok perang gapo. Menan. Utak bek utak lagi perangai daja. Sang katnya asai lagi banci. Ada orang pegah pilih. Kon pendapat gebi gejeroh ke rakyat, ke masyarakat. Nyo tubiak laju ijma' yang kongkon. Tak kala video gaknya letak bertentangan dalam agama. Baca ke perleh. Mak ate tak ke meranggapu lagi nyo anak murid gaknya pihak nilai. Kau pun mana murid le nyo sisat. Syekh Balam kiban hayu urang, tapi buat sisat. Syekh masih sisa kiban hayu urang, tapi sisat. Abu Mudi, Abu Duka, Abu Takrung dan urang abu cukup le di Aceh. Hana aku petuit fatwa lagi Hasan Basri nyan utak patut nah. Menan. Kalau nak dengar saudara metua, nak tolong bagi tiat. Yang cit ajaran kafe ka dikenuk jak pertamong Lesi Hasanonian. Karena dijih na pernah diundang kafe tahun 2014. Nyokanyo punca yang sangat tat menyimpang dengan agama Islam but aragatenya ndabo. Memang utak batul ji pakai. Hanai pakai utak bat boleh. Ilmu panjang iman ditan. Lam utak ji peng. Menyo riba di paharum di pajauh. Di pahala riba, peng tabu-tabu di pahala. Nyan ban gure awak kah kacau gure kah sumpam lam laut kedeh baik nale di muka bumi Aceh mangka preh kewo kubohi.